prayer meeting ti shwaba Yes, before we start, सुरुवात गर्नु अगाडि चाहिँ नै उहाँको पवित्र वचनमा पढ्न चाहन्छु तपाईं सबै मसँग खोल्न सक्नुहुन्छ 1 Corinthians chapter 15 verse 58 पहिलो कोरिन्थी त्यसको 15 को 58 परमेश्वरको वचनले यस प्रकार भन्छ the word of the Lord says stand firm let nothing move you always give yourself fully to the work of the Lord amen म हिन्दीमा पढ्दिने छु इसलिए मजबूत रहो हिलना मत हमेशा पूरी दिल से परमेश्वर के काम में लगे रहो आमेन आमेन आलो सबै आफ्नो स्थानमा हामी खडा हुनेछौँ आलो come let's stand on our feet because his presence is holy before going to praise and worship I would just love to dedicate this time this moment once again unto his mighty hands for his presence is holy amen आलो स्पिरिट उहाँको स्तुति आराधना गर्न अगाडि चाहिँ उहाँको हातमा सबै कुरा हामी सौंप्नेछौँ है किनकि उहाँको उपस्थिति पवित्र छ let's open our mouth and we'll just dedicate this time this moment to unto his mighty hands for his presence we will thank him and we will dedicate each of our hearts hallelujah let's just pray together आलो हामी सबै आफ्नो मुख खोलेर प्रार्थना गर्नेछौँ धन्यवाद परमेश्वर पिता यो सुन्दर दिन सुन्दर समयको लागि प्रभु आज फेरि परमेश्वर पिता तपाईँको नाममा जो शक्ति छ प्रभु आज हामी त्यो नामले परमेश्वर पिता हामी उछाल्दछौँ प्रभु आज यो दिन यो समयले प्रभु हामी तपाईँको पवित्र हातमा हामी डेडिकेट गर्दछौँ परमेश्वर पिता आज एज अ लिभिङ सेक्रिफाइस बनेर परमेश्वर पिता हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ परमेश्वर पिता आज फेरि पनि प्रभु तपाईँले आफ्नो अद्भुत कामले तपाईँले यहाँ गर्नुहोस् परमेश्वर पिता आज तपाईँको ठुलो उद्देश्यको कारणले प्रभु आज हामी तपाईँको उपस्थितिमा हामी आएका छौँ प्रभु Today, Lord, you have a big purpose in our life, Lord. We have not come here, Lord, by mistakenly, but there is a big purpose of yours, Lord. We come before you, Jesus Christ. We dedicate each and every one, Lord, present in this hall, Lord. I dedicate each and everyone's heart, Lord, as they have come here today, Jesus Christ. Today, Lord, we're going to testify not just us, but our soul and our spirit will testify the mighty works of yours, Lord. For you are our Jehovah Jireh, you are our Jehovah Rapha. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. As a फेरि परमेश्वर पिता तपाईको अभिषेक हामी यो ठाउँमा हामी माग्दछौँ जति प्रार्थनाको विषयहरू हामी राख्नु गइरहेको छौँ परमेश्वर पिता तपाईँ प्रार्थनाको उत्तर गर्ने आवा तपाईँ हुनुहुन्छ परमेश्वर पिता We thank you, Lord. We thank you, Jesus, for you are worthy of our worship, for you are worthy of our praise, Jesus Christ. Hallelujah. फेरि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ हर एउटा शैतानको बन्धनहरू येशू नाजको नाममा हामी निकाल्दछौँ प्रभु हर एउटा डिस्टर्बेन्सको आत्माहरू येशू नाजको नाममा हामी निकाल्दछौँ We ask for your peace, we ask for your freedom, for there is freedom in your presence, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jesus, for you are worthy of everything, Lord. We ask in Jesus Christ's name, and everybody will say, Amen, Amen, Amen. I know some of you are so bad, but we're going to say, oh, let's clap our hands together. Yeah.
शक्ति छ येशूको लगनमा शक्ति छ उनीको शक्ति छ येशूको लगनमा उनीको शक्ति छ येशूको लगनमा उनीको शक्ति
Let's pour our worship. Let's raise our only voice. महिमा हामी तपाईलाई दिँदछौँ परमेश्वर ताकि महिमा योग्यको परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ परमेश्वर तपाईँ राजाको राजा तपाईँ प्रभुका प्रभु हुनुहुन्छ For you are the Lord of Lords, you are Kings of Kings. तपाईँ मेरो आमा मेरो पिता हुनुहुन्छ Because you are my Father, my Abba, my Savior Jesus. तपाईँ मेरो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ परमेश्वरता अझ तपाईको रगतद्वारा हामीले एउटा नयाँ जीवनलाई पाउन सक्यौं परमेश्वरता हामी त्यसको लागि तपाईलाई आराधना दिन्छौं परमेश्वरता तपाईलाई हामी महिमा दिन्छौं परमेश्वरता जो कल्वरी क्रुसमा जो रगत तपाईले बगाउनु भयो परमेश्वरता ओ रिखोरिया बशान्ते ओ हालेलुया हालेलुया we worship you Lord for what you have done for us on the cross. Due to your sacrifice, Lord, we can enter the most holy place. Name that has given us new beginning, the name that has given us deliverance, the name that has given us healing,
Let's open our heart to the Lord. Let's pour out, knowing that He's your Abba and Father who's listening to your cries, who's listening to your prayers. आज हामी आफ्नो हृदयहरूलाई खोलौँ, विश्वास गरेर कि उहाँ हाम्रो अब्बा र हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई नाम उठालेर बोलाएको छ, अझ जसले भन्नुभएको छ तिमी मेरो हो भनेर। आज त्यो पवित्र परमेश्वरको नाउँलाई हामी उचालौँ, जो नाउँ हरेक नाउँहरूभन्दा उच्च छ। जिजस, ओ उहाँले भन्दछ त्यो मेरो हो, अझ म तेरो हो भनेर। He says that you are mine and I am yours, and He has called us by His He has called us by our name as our personal Father, my Savior, my King. Let's start praying in tongues. Let's start praying in tongues. Let's start worshiping in tongues. Ayo sami अन्य भाषामा आराधना गर्न सुरु गरौँ। Israel, I call him a home.
हामी सबै आफ्नो आँखाहरूलाई बन्द गर्नेछौँ. Let's close our eyes. Let's prepare ourselves. Thank you, Father. We worship you. Father, we bless your holy name this evening, Lord. We thank you. We thank you. परमेश्वर हम तेरी आराधना करते हैं. धन्यवाद परमेश्वर यीशु. हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ. Thank you, Lord. We bless you. We परमेश्वर. bless you, Lord. हामी तपाईँलाई आराधना दिँदछौँ परमेश्वर तारा. Bless you. Hallelujah. हामी तपाईँलाई आराधना दिँदछौँ परमेश्वर तारा. हालेलुया. Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Oh, तेरी sing that. महिमा oh तेरी महिमा oh तेरी महिमा oh तेरी Father, we thank you tonight. परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ. We thank you for every person that is here tonight, Lord. हामी परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ जति मानिसहरू यो जग्गामा आएको छ. Father, we humble our hearts before you. परमेश्वर त हामी आफैलाई तपाईँको अगाडि नर्म पार्दछौँ. We humble our minds before you, Lord. हाम्रो सोचहरूलाई हामी तपाईँको अगाडि नर्म पार्दछौँ. Have your way, Father God. तपाईँले आफ्नो कामहरू गर्नुहोस्. Whatever you want to do in this prayer meeting, have your way, Lord. जिले तपाईँले यो प्रार्थनाको सभामा गर्न चाहनुहुन्छ परमेश्वर तपाईँले गर्नुहोस्. In Jesus' name. मान्छे येशू प्रभुको नाममा. Amen. You may be seated. तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ. First and foremost, I would like to thank all of you for coming tonight in this prayer meeting. म सबैभन्दा अगाडि तपाईँ सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जो चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो समयहरू निकालेर यो प्रार्थना सेवामा आउनुभयो. And I want to thank God for Pastor Ruben and the church, this City Life Revival Ministries, to have welcome to host this prayer meeting today in your church. त्यसैले म आजको दिनमा पास्टर रुबेनलाई अझै यो मण्डली सिटी लाइफ रिभाइभल मिनिस्ट्रिजलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु जसरी उहाँले आफ्नो हृदयहरू खोलेर चाहिँ नि यो सेवाकाईलाई गर्छु भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभयो. त्यसका म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. So I want to thank the fathers. I want to thank also the deacon, the mothers, the young people that are here. I'm so thankful that you're here tonight. म फेरि नि आमाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. हाम्रो चर्चको डिकनलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु. अझै जति जवानहरू तपाईहरु यो जग्गामा आउनु भएको छ तपाईहरुलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु. Okay, the reason why we're gathered here is for the purpose of the believers and leaders conference that will be held from the 13th to the 15th of March 2022.
26 at Acton Hall. हामी यो जग्गामा किन हामी भेला भएको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो आउने दिनमा बिलिभर्स एन्ड लिडर कन्फरेन्स जो आएको छ त्यसको लागि चाहिँ नि हामी निरन्तर प्रार्थना गर्नेको लागि चाहिँ नि हामी यो जग्गामा भेला भएको छौँ। This is our second prayer meeting together. यो चाहिँ नि हाम्रो दोस्रो प्रार्थना सभा भएको छ। And so, you know, Pastor Ruben wants me to share with you a little bit concerning the vision of this conference, why we wanted to conduct such a conference like this. त्यसैले पास्टर रुबेलले चाहिँ नि मलाई उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो यो अलिकति किन कन्फरेन्स हामीले गर्दैछु भनेर यो हामीलाई सम्झाउनको लागि तपाईहरुलाई सम्झाउनको लागि या तपाईलाई बुझाउनको लागि त्यसको म यो जग्गामा छु। And then after that I'll give this time to Pastor Ruben to lead us in prayer. त्यसैले फेरि पनि हामी प्रार्थनाको सेवामा अगाडि जानेछौँ। And so last year when we were praying about what we want to do for the year 2026, त्यसैले जब हामी 2024 को लागि हामी प्रार्थना हामी कुरा गरिरहेको थियो अझ हामीले के गर्ने भन्ने सेवाकाईको लागि परमेश्वरको लागि के गर्ने भनेर कुरा गरिराख्दाखेरि so I had this in my heart to do a conference, and then I spoke that to my church staffs. You know, I shared with them exactly what we wanted to do, and I just shared with them. त्यसैले मेरो हृदयमा चाहिँ नि के आयो भन्दाखेरि चाहिँ नि हामी यो 2026 मा चाहिँ एउटा कन्फरेन्सलाई राख्ने भन्ने मेरो हृदयमा आयो। अझै त्यसैले नै मैले आफ्नो मण्डलीको जनहरुलाई पनि मैले यो कुरालाई भने। And so 2024 we had our conference, but 2025 we did not do any conference. So this is a gap after 1 year. And so I had this stirring in my heart, and the Lord also, you know, put City Life Revival Ministry and also another church in my heart that I should ask them if they would be willing to work together to do this conference. त्यसैले हामीले 2024 मा चाहिँ नि हामीले कन्फरेन्सलाई गरेको थियौ। त्यो 2025 मा हामीले यो कन्फरेन्सलाई हामी गर्नु नसक्दाखेरि 26 मा फेरि नि म कुराहरु गर्दाखेरि परमेश्वरसँग प्रार्थनामा बसिराख्दाखेरि उहाँले मेरो भित्र यो कन्फरेन्सलाई गर्ने यो सेवाकाईलाई गर्ने राख्नेको उहाँले दिनुभयो। त्यसैले जब दिँदाखेरि चाहिँ नि उहाँले दुईटा मण्डली मेरो हृदयमा उहाँले दिनुभयो। त्यो चाहिँ सिटी लाइफ रिभाइभल मिनिस्ट्रीज थियो, अझै एउटा मण्डली उहाँले मेरो हृदयमा दिनुभयो। And so I spoke with the pastors. I told them, would you be willing to work along with us? त्यसैले नै म पास्टरसँग बात गरे। अझै पास्टरसँग कुरा गर्दाखेरि मैले भने के तिमी हामीसँग मिलेर यो कामलाई गर्न चाहन्छौ? I said I just felt we needed supply of the Spirit and also the manpower to do this. त्यसैले नै हामीलाई यस्तो लाग्यो, मलाई यस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ नि आत्मिकी मानिसहरुको खाजो छ, अझै मान्छेहरुको पनि जसले काम गर्न सक्ने मान्छेहरुको पनि मलाई सहायता चाहिन्छ भन्ने कुराहरु मलाई लाग्यो। So I told them, go back to your church, talk to your leadership team, you know what will be there on their hearts, and we got a positive response. त्यसैले नै मैले उहाँलाई भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो तपाई गएर पहिला तपाईको मण्डलीमा कुराहरु गर्नुहोस्, तपाईको मण्डलीलाई सम्झाउनुहोस्, उहाँले अगर गर्नु चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न भन्दाखेरि त्यसैले नै जब पास्टर रुबेन वापस मसँग आउँदाखेरि उहाँले एउटा राम्रो न्यूजलाई उहाँले लिएर आउनुभयो, रिस्पोन्डलाई उहाँले राम्रो के भन्ने अब जवाफलाई उहाँले लिएर आउनुभयो। Yes, राम्रो जवाफ। Yes, राम्रो जवाफ। Hallelujah. So this will not be, every conference has a purpose, and the theme that the Lord gave us is the Word and the Spirit conference. हरेक कन्फरेन्सको चाहिँ नि एउटा कारण हुन्छ। अझै परमेश्वरले यो कन्फरेन्सको लागि एउटा कारण मलाई दिनु भएको छ। त्यो चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि विश्वासी अझै अगुवाजनहरु। Yes, it's for believers and leaders conference, but the theme is the Word and the Spirit. यो कन्फरेन्स चाहिँ नि विश्वासी अझै अगुवाजनको लागि हो, तर फेरि यो कन्फरेन्सको चाहिँ नि मेन जो भिजन या दर्शन छ मेरो त्यो चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि वर्ड वचन र आत्मा। And so we need to train the believers and leaders in these last days to be full of the Word and to flow with the Holy Spirit of God. यो अन्तको समयमा हामी विश्वासीलाई चाहिँ नि हामी सबैले चाहिँ एउटा कुरालाई आफ्नो मनमा या हामी सिकेर हिँड्नु पर्छ या हामीले सिकाउनु पर्छ। त्यो के कुरा हो भन्दाखेरि चाहिँ नि परमेश्वरको वचन अझै उहाँको आत्मा। Amen. Amen. We need this, the fullness of the Word and the fullness of the Spirit working mightily in our lives. हामी त्यसैले नै यो वचनको भरपुरी अझै आत्माको भरपुरीमा हिँड्ने मानिस चाहिँ नि म अझै तपाई हुनुपर्छ, मलाई त्यो कुरा लाग्यो। And so I felt this will be a very important year
because the Lord will be preparing us as a, as a body to do a lot of things for His kingdom. त्यसैले नै मलाई विश्वास छ यो 2026 मा परमेश्वरले हामीलाई केही न केही हाम्रो लागि राख्नु भएको छ। यो 2026 को लागि परमेश्वरको राज्यमा हामीले केही कुरा गर्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई तयार गरिराख्नु भएको छ। We thank God for Pastor Sonia Bhattacharya. She is from Akik. She's a senior pastor of that church. She'll be ministering in this conference. हामी पास्टर सोनिया भट्टाचार्यजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ गुवाहाटीबाट हुनुहुन्छ, आखिक चर्चबाट उहाँ हुनुहुन्छ। And we have another, these are very close friends of mine. And then we have Pastor Lloyd Lobo. He is the associate pastor of Spirit of Faith from Nagaland. त्यसै नै हाम्रो पास्टर लोयड लोबो हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नि नागाल्यान्ड स्पिरिट अफ फेथ नागाल्यान्डको चाहिँ नि पास्टर, उहाँ पनि एसोसिएट पास्टर हुनुहुन्छ। And so I believe that when you will come in this conference, I want you to come with great expectation to receive from the Lord. म विश्वास गर्छु तपाई अगर यो कन्फरेन्समा यो सेवाकाईमा आउनुहुन्छ भने एउटा ठूलो आशा, परमेश्वर एउटा ठूलो आशा लिएर आउनुहोस् कि परमेश्वरले केही न केही तपाईको जीवनमा गर्नुहुन्छ भनेर। I want to thank you as a church. You have done a very wonderful job. Finances play a very big role in supporting the work of God, and you have gone all the way out, to raise fund for this conference. I want to say thank you. म तपाईलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि कन्फरेन्समा चाहिँ नि पैसा रुपैयाँ को कामहरु बेसी हुन्छ। त्यसैले नै म तपाईको मण्डलीलाई पनि, हाम्रो मण्डलीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईहरु एकदम फन्डहरु जुटाउनुको लागि तपाई एकदम बाहिरसम्म तपाई निक्लिनु भयो। त्यो चाहिँ नि तपाईले सेल्स डेहरु राखेर पनि, तपाईले अन्य कुराहरु राखेर पनि तपाईले फन्ड कसरी यो मण्डली यो सेवाकाईको लागि हामीले कसरी जुटाउने भन्ने मन तपाईहरुले गर्नुभयो। म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। Now we are a faith ministry. We do everything by faith. हामी यो विश्वास गर्छौं, हामी गर्ने सेवाकाईहरु हो। हामी सबै कुरा विश्वाससाथ गर्छौं। We don't look for the money. When we don't say, okay, the money is there, now we'll conduct a program. We never do like that. हामी त्यस्तो मान्छे छैनौं कि हामीले पैसा छ त अब सेवाकाई गर्ने भन्ने मान्छे हामी हैन, तर हामी विश्वाससाथ हिँड्ने मान्छे। No, we put the vision to action, and God provides the finances for that. त्यसैले नै हामी चाहिँ नि आफ्नो दर्शनलाई चाहिँ नि हामी काममा लगाउन सुरु गर्छौं। अझै परमेश्वरले आफै त्यो दर्शनलाई पूरा गर्नुहुन्छ। We have Brother Bishar. He is one of our coordinator. Can you stand up, brother? हाम्रो Brother Bishar, भाइ विशाल हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नि यो सेवाकाईलाई हेर्नु हुँदैछ। He is the overseer of this conference. उहाँले चाहिँ नि यो कन्फरेन्सलाई हेर्नु हुँदैछ कसरी चलाउने हो भनेर। He wrote down all the expenses of the conference, and it came to 4 lakhs. उहाँले सबै कन्फरेन्सको सबै लेख्दाखेरि चाहिँ नि सबै हिसाबहरु गर्दाखेरि कन्फरेन्स चाहिँ नि 4 लाखसम्म पुगेको छ। 4 lakhs. We don't even have that kind of a money yet, and I'm telling you, but that money will come. That money will come in Jesus' name. That money will come. 4 लाख तर हामीसँग त्यो पैसा छँदै छैन, तर हामी विश्वास गर्छौं हाम्रो परमेश्वरले त्यो पैसालाई लिएर आउनुहुन्छ। हामी विश्वास गर्छौं परमेश्वरले चाहिँ नि हाम्रो त्यो फाइनान्सलाई जुटाउनु हुन्छ भनेर। Amen. I always tell this, that when God wants to provide His work, He will do it through us. हामी हमेशा विश्वास गर्छौं कि अगर परमेश्वरले प्रबन्ध गर्नु चाहनुहुन्छ नि उहाँ प्रबन्ध हाम्रो द्वारा गर्नुहुन्छ। Amen. Through me and you. Hallelujah. हामी द्वारा उहाँले प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। And I'm telling you, if we do not participate, God will use the unbelievers, the stingy people, and they'll bring to the work of God. हामी म तपाईलाई भन्न चाहन्छु अगर हामीले गरेनौं भने यो सेवाकाई परमेश्वरले चाहिँ नि अरु मान्छेहरूलाई तयार गर्छ। हामी तयार भएनौं, परमेश्वरले अरु मान्छेहरूलाई तयार गर्छ, अरु कन्जुस मान्छेहरूलाई तयार गर्छ, अरु मान्छेहरूलाई परमेश्वरले तयार गर्छ यो सेवाकाईलाई पूरा गर्नु। I have seen people who never give. When the Lord moves in their heart to give, you will be amazed that those misers will become great givers in the kingdom of God. मैले देखेको छु कि परमेश्वरको राज्यमा मान्छेहरूले नदिने मान्छेहरू पनि मैले देखेको छु, तर जब परमेश्वर उनको हृदयमा बोल्नु सुरु गर्छ त्यस्तो मुसा भएको हृदय भएको मान्छेहरूले पनि दिनु सुरु गर्छ। मुसा हैन तर मुसा भएको मान्छे। Amen. Amen. You remember when Elijah was in the brook of Cherith, तपाईलाई थाहा छ जब एलिजा चाहिँ नि के रे
च्यारेट चाहिँ नि The name of a place is a brook, is a water stream, त्यो चाहिँ Cherith. एउटा के अरे पानीको जग्गा एउटा जग्गाको नाम हो च्यारेट भन्ने एउटा जग्गाको नाम हो पानीको सामने भएको When there was a famine for 3 years and a half, the Lord told him to be there. जब त्यो समयमा चाहिँ नि त्यो जग्गा बाजो भयो जब खानाहरू नहुँदाखेरि पुरा बाजो हुँदाखेरि चाहिँ नि परमेश्वरले त्यो जग्गामा उहाँलाई राख्नु भयो When you are in the place where God asks you to be, the provision will always come. त्यसैले नै जब अगर परमेश्वरले तपाईलाई जुन जग्गामा राख्नु चाहनुहुन्छ अझै त्यो जग्गामा तपाई हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईको जीवनमा प्रबन्धलाई गर्नुहुन्छ Amen. Amen. It was there that the ravens, came and brought him bread, brought him meat, and he was fed. त्यसै नै उहाँ त्यो जग्गामा हुँदाखेरि नै चराहरू आएर चाहिँ नि उहाँलाई अनि रोटी अझै उहाँलाई खानाहरू जुटाउनु भयो जब उहाँ त्यो बाजो जमिनमा हुँदाखेरि नै And next the Lord said, get up from here, the brook is dry. I want you to go to a widow in Zarephath and she will feed you. अब त्यसै नै उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब यो जमिन बाजो एकदम सुक्खा भएको छ अब यो जमिनबाट उठ अझै एउटा जग्गामा जा त्यो जग्गामा एउटा बाजो स्त्री हुनेछ अझै त्यो बाजो स्त्रीले चाहिँ नि तेरो लागि खाना तयार गर्नेछ Amen. Amen. Why I'm saying this to all of you? किन मैले यो कुरा तपाईहरुलाई भन्दैछु That God's provision, will meet the vision. किन म तपाईलाई भन्दैछु कि परमेश्वरको प्रबन्ध चाहिँ नि हाम्रो दर्शनलाई पूरा गर्छ भनेर Amen. And so I want to lead you in one prayer right now. त्यसै नै तपाईलाई एउटा प्रार्थनामा म तपाईलाई दोहोर्याउन चाहन्छु That day when we were praying in the church, Pastor Ruben, because he is the prayer leader of the whole conference, he called me and he said, I want you to lead one prayer concerning finances. And the Lord spoke to my heart when I was on my knees praying for the conference. He said that my hand will be there on the conference. My hand will be there in the conference. And so when the Bible says that my hand will be on the conference, I know what that means. त्यसै नै जब हामी प्रार्थना गर्दाखेरि अस्तिको दिनमा प्रार्थना गर्दाखेरि नि पास्टर रुबेनले मलाई प्रार्थनाको लागि भन्नुभयो हजुर उहाँले जसरी प्रार्थनाको यो कन्फरेन्सको दिनमा प्रार्थनाको कुराहरूलाई उहाँले हेर्नु हुनेछ उहाँले मलाई भन्नु हुँदाखेरि एउटा कुराको लागि तपाईले प्रार्थना गर्नु सक्नुभयो तपाईले गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो फाइनान्सको पैसा र रुपैयाँहरुको कुराहरुमा प्रार्थना गर्नु भन्दाखेरि परमेश्वरले मलाई एउटा कुरा देखाउनु भयो कि परमेश्वरको हात यो सेवाकाईमा छ भनेर Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God will provide super abundantly. परमेश्वरले चाहिँ नि हामीलाई उत्तम तरिकामा तयार गर्नुहुन्छ हामीलाई दिनुहुन्छ The silver and the gold belongs to the Lord, but we have to believe for it. हामी सोना र चाँदी परमेश्वरको हो त्यसको लागि हामी त्यो परमेश्वरलाई हामी विश्वास गर्नुपर्छ Amen. Amen. Hallelujah. We have to believe for it. हामी उहाँलाई विश्वास गर्नुपर्छ If we don't believe for it, the finances will not come. अगर हामी त्यो कुराको लागि विश्वास गर्दैनौं भने त्यो फाइनान्स तयार हुन सक्दैन All the wealth that we need is on this earth only. It's not going to come from, it's not going to fall from heaven, all right? सबै कुराहरु जो हामीलाई चाहिन्छ पैसा रुपैयाँहरु धन दौलतहरु यही जग्गामा छ यही संसारमा छ माथि स्वर्ग र यो कुरा झर्दैन यही जग्गामा छ So today I'm going to teach you something. We're going to do something different right now, आज okay? म तपाईलाई एउटा कुरालाई सिकाउन चाहन्छु अझ अलग्गै के कुरा हामी We will गर्छौं not pray for the finances. We will call finances to come. हामी प्रार्थना पैसा रुपैयाँको लागि प्रार्थना गर्ने छैनौं तर पैसा रुपैयाँको लागि चाहिँ नि हामी यो तल बुलाउने छौं Amen. So we will call 4 lakhs because that's what the need is, isn't it? हामी 4 लाखलाई बुलाउने छौं परमेश्वरलाई किनभने हामीलाई त्यो 4 लाख रुपैयाँ चाहिन्छ Amen. आमेन So we will claim the 4 lakhs. हामी त्यो कुरालाई लिने छौं 4 लाखलाई लिने Amen. छौं 4 lakhs, we will claim it. हामी त्यो 4 लाखलाई लिने छौं Amen. आमेन That 4 lakhs is here. 4 लाख यहाँ छ It's here. Hallelujah. Amen. It's here on the earth. यो संसारमै नै छ It's in someone's pocket, in someone's mouth. सबैको कोहीको पकेटमा छ कोहीको मुखमा छ Amen. Remember that coin was in a fish's mouth. विश्वास गर त्यो अब के एउटा के रे सिक्का चाहिँ नि एउटा माछाको मुखमा थियो The fish, we are the fish. हामी माछा हो Amen. आमेन Amen. Amen. So the money is inside the fish. माछाको भित्र चाहिँ नि त्यो उयो के रे पैसा छ Amen. आमेन Whenever we talk about finances, people used to get so gloomy and dark. जब पनि हामी पैसाको बारेमा बात गर्छौं अनुहार मान्छेको कालो हुन्छ अनुहार कस्तो डरलाग्दो हुन्छ The gospel is free, but the means for taking it is very expensive. परमेश्वरको सुसमाचार चाहिँ नि सिधैमा पाउँछ तर त्यो सुसमाचारलाई लिएर हिँड्नु चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि हामीलाई दाम तिर्नु पर्छ
Amen. Amen. And so we will do one thing. We will claim the 4 lakhs. त्यसै एउटै कुरा हामी गर्नेछौँ त्यो 4 लाखलाई चाहिँ नि हामी परमेश्वर लिनेछौँ I don't know why the Lord reminded me this. The Lord taught to Brother Hagin how to call for finances. He taught Brother Hagin. उहाँले चाहिँ नि परमेश्वरले किन मलाई यो बात गर्नुहुँदैछ तर त्यसरी नै यही कुरा परमेश्वरले हाम्रो ब्रदर हेगिनसँग उहाँले बात गर्नुहुँदै थियो यही कुरालाई He said 4 things he taught Brother Hagin. He said the money you need is here on the earth. चारवटा कुरा परमेश्वरले ब्रदर हेगिनलाई सिकाउनु भयो कि पैसा जो तिमीलाई चाहिन्छ त्यो चाहिँ नि यो संसारमा नै छ He said instead of praying for it, I want you to start claiming what you need. अब त्यो प्रार्थना त्यसको लागि प्रार्थना गर्ने जग्गामा तिमीले त्यो कुरालाई आफ्नो जीवनमा लिनु सुरु And गर after you've claimed for it, अब त्यो अगर तिमीले त्यो पैसालाई तिमीले लिनु सुरु गर तिमीले भन्नु सुरु गर्छौ then you also send forth ministering spirits, angels of God. Say, after you have claimed that money, say, ministering spirits go forth and cause that money to come. त्यसरी नै अगर तपाईले भन्नुहुन्छ भने त्यो कुरालाई तपाईले माग्नुहुन्छ पैसालाई माग्नुहुन्छ नि भन्नुहुन्छ परमेश्वर त्यो पैसा तपाईले मलाई दिन मैले पाइसकेको छु भनेर तपाईले लिनुहुन्छ नि त्यसको तपाईले परमेश्वरको सेवाकाई गर्ने तपाईले स्वर्गदूतहरूलाई सेवाकाई गर्ने स्वर्गदूतहरूलाई तपाईले पठाउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो पैसालाई लिएर तपाईको सेवाकाईमा दिनुहुन्छ Do you know that angels pay heed to the voice of the word of God that comes out of your mouth? त्यसमा तपाईलाई विश्वास गर्नुहुन्छ कि स्वर्गदूतहरूले चाहिँ नि तपाईले बोलेको मुखहरू जो परमेश्वरले बोलेको कुराहरू छ त्यो कुराहरूलाई सुनेर कामहरू गर्नुहुन्छ भनेर Amen. And number 3, 3 नम्बरमा you take authority. Say, devil, take your filthy hands out of our finances. त्यसमा तपाईले घोषणा गर्नुपर्छ शैतान तेरो त्यो हातलाई हटा मेरो फाइनान्सबाट त्यो कुरालाई हटा तैले भनेर तपाईले घोषणा गर्नुपर्छ Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And after that, start thanking God that the finances has come. त्यसको तपाईले परमेश्वर धन्यवाद दिनु सुरु गर्नुभयो परमेश्वर तपाईले दिनुभयो भनेर I felt an anointing telling you these things. मलाई लाग्छ त्यो अभिषेक तपाईलाई त्यो कुरा भन्दाखेरि मलाई लाग्दैछ This is not just applicable for the conference, this is applicable for anything concerning your life. यो चाहिँ नि खाली कन्फरेन्सको लागि हैन तर सबै कुरा जो तपाईको जीवनमा हुँदैछ त्यसको लागि पनि हो Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So we will do that, right? हामी त्यो कुरालाई गर्ने Can we छौं all stand up together? आउनुस् हामी सबै आफ्नो खुट्टामा हामी खडा हुनेछौं Yes, yes. All right. Okay. All right. You want us right away now, or we'll pray first? Now, please come. You want to share a testimony? All right, please come. Then I'll lead you in prayer. उहाँले एउटा टेस्टिमोनीलाई शेयर गर्नुहुन्छ त्यसको हामी प्रार्थनामा जान्छौं यसको लागि So as Pastor share about this, I just want to share one testimony that I've experienced after I received this teaching. त्यसरी नै पास्टरले जसरी यो कुरालाई भनिराख्नु हुँदै थियो यो टिचिङ पाउनेको बाद चाहिँ नि मलाई एउटा साक्षी तपाईको अगाडि राख्नु मन लाग्यो So on 2022 I was in Rema, Nagpur, Maharashtra. त्यसरी नै 2022 मा चाहिँ नि म रेमामा नागपुर महाराष्ट्रमा थिए रेमा बाइबल कलेजमा So the subject that we were taught that is about biblical prosperity. त्यसैले हामी परमेश्वरको वचनलाई उहाँले सिकाइराख्नु हुँदै थियो त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि बाइबलद्वारा बिब्लिकल जो प्रोस्पेरिटीलाई के भन्छ prosperity, I think so you understand. So yes, for the whole week we got taught about that subject. त्यसलाई पुरा हप्ता नै परमेश्वरले मलाई चाहिँ नि त्यो उयो के रे बाइबलद्वारा चाहिँ नि हामी परमेश्वरको आशीषहरूलाई कसरी पाउने प्रोस्पेरिटीहरूलाई पैसा रुपियाँहरुमा सबै कुरामा आशीष कसरी धन र दौलतहरुमा कसरी हामी बिब्लिकल तरिकाबाट आशीष पाउने भन्ने मलाई सिकाइराख्दाखेरि And also so there's one instructor, he was teaching about this what Pastor Gabriel just shared just now only. एउटा टिचरले चाहिँ यही कुरालाई सिकाइराख्नु हुँदै थियो जो पास्टर ग्याब्रियलले मलाई यहाँ तपाईहरुलाई भन्नु भएको छ. So what happened on the last day of the teaching? So what happened on the last day of teaching? त्यसो के भयो भन्दाखेरि अन्तमा जब यो सिकाइ सक्नेको अन्तमा के भयो भन्दाखेरि So they asked us to do practical. त्यसैले नै उहाँले चाहिँ हामीलाई के भन्नुभयो अब यो कुरालाई प्र्याक्टिकल गर्नु अब तपाईले यो कुरालाई चलाउनु सुरु गर्नु. So what happened? त्यसो के भयो भन्दाखेरि they asked us that they will be collecting an offering. उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ नि अफरिङलाई उठाउने छु On the last day. अन्तमा
and I did not have any money that time. मसँग केही पैसा थिएन त्यो समयमा So my heart wants to give. मेरो हृदय दिनु चाहन्दै थियो Because I learned one thing, that prosperity is not about receiving. Prosperity is more about, actually it's about giving. त्यो समय तर मलाई एउटा कुरालाई सिकेको थियो कि धन र दौलतको वचन जो पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ नि लिने होइन तर दिने हो भनेर So I भन्छ learned that, I learned that the sign of prosperity is not how much you have, it's how much you give. Amen. त्यो prosperity जो धन र दौलत हामीलाई जो परमेश्वरद्वारा आन्छ त्यो चाहिँ नि हामीसँग भएको होइन तर हामीले कति परमेश्वरलाई दिन्छु त्यो चाहिँ नि त्यसको वचनद्वारा So what मैले सिकेँ happened? My heart desired to give, but I don't have any money. त्यसैले मेरो हृदयले चाहिँ नि दिनु चाहन्दै थियो तर मसँग 1 रुपैयाँ पनि थिएन But you know, I sat on the teaching for the whole week. You know, my heart is full of faith. त्यसैले नै म पुरा हप्ता वचनमा बसिरहेको थिएँ त्यसको मेरो हृदय चाहिँ नि पुरा विश्वासले So भरेको when I received this teaching, मैले त्यो सिखावटलाई मैले लिए आफ्नो जीवनमा so we prayed together. हामी प्रार्थना गर्यौँ एक The किसिम same principle that pastor just shared now, I use the same principle. त्यसैले नै उहाँ त्यो जो पास्टरले सिकाउनु भयो त्यही कुरा मैले युज गर्नु म चलाउनु सुरु गरेँ Lend the money मैले के गरेँ मैले लिनु सुरु गरेँ त्यो पैसालाई to ask the ministering spirit, that is angel, to go and make that money to come. त्यसैले मैले घोषणा गरेँ स्वर्गदूतहरूलाई त्यो जता पैसा त्यो राखेको छ त्यो लिएर आइज मेरो लागि भनेर The third thing that we learn is to use our authority against the devil that is holding that money. त्यसैले मैले चाहिँ नि आफ्नो त्यो परमेश्वरले दिएको त्यो अथोरिटीले मैले घोषणा गरेँ कि जो शैतानले त्यो पैसालाई पक्रेर राखेको छ त्यो पैसालाई मैले तोडे So what happened? I did that by faith. अनि मैले त्यो कुरा विश्वास साथ गरेँ I didn't use it as a formula that time. त्यसैले मैले त्यो समयमा फर्मुला जस्तै युज गरेन It brought out from the word of God that I received. I was sitting on that word of God. अझ त्यसको बाद चाहिँ नि मैले त्यो फर्मुला जस्तै युज गरेन तर त्यो चाहिँ नि परमेश्वरको वचनमा लेखेको कुरा हो त्यसका मैले परमेश्वरको वचनको लेखेको कुरा बोले I pray by faith. त्यसको म विश्वास साथ प्रार्थना गरेँ Because next day will be a time to collect the offering. त्यो किनभने अर्को दिन चाहिँ नि दिने समय थियो I don't have any money. त्यो समयमा 1 रुपैयाँ थिएन मसँग So what happened? त्यो मैले के गरेँ After that day, after that night, after we prayed, त्यो हामी त्यो रात प्रार्थना गर्नेको बाद what happened next morning? त्यसको बिहान के भयो So our warden called my name and 2 other friends. मेरो वार्डन जसले त्यो होस्टेललाई हेर्छ उहाँले चाहिँ नि मलाई बोलाउनु भयो अझै 2टा साथीलाई बोलाउनु भयो Okay, I'm sorry. 2 girls and 2 boys. They called us. उहाँले चाहिँ नि 2टा केटा 2टा केटीलाई कलेजबाट बोलाउनु भयो जसले कलेजलाई So देखभाल at first गर्नुहुन्छ I thought maybe I would get I'll get a punishment, or what I did something wrong, or what. मैले के सोचे भन्दाखेरि अब Secondly, मैले केही गरेँ होला त्यसको लागि अब मैले गाली खान्छु भनेर मलाई लाग्यो कि मैले केही गरेँ भनेर मलाई डर पस्यो भित्र so I was so afraid. म डराएँ But then when I went to the warden, जब म त्यो वार्डनसँग गएँ जसले त्यो कलेजलाई देखभाल so गर्छ the warden told us त्यसमा त्यो उहाँले मलाई भन्नुभयो that there is an instructor from Australia. उहाँ चाहिँ नि एउटा सिकाउने जो हुनुहुन्छ उहाँ अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्छ She was praying for the Rema student. त्यो उहाँले चाहिँ नि त्यो रेमाको बाइबल कलेजको नानीहरूको लागि प्रार्थना गरिराख्नु हुँदै थियो So then these 4 names came to her heart, and she wanted to give the money to us for us. त्यसैले नै त्यो 4 जना मनमा चाहिँ नि प्रार्थना गरिराख्दाखेरि चाहिँ नि परमेश्वरले चाहिँ नि उहाँको हृदयमा त्यो 4 जना मान्छेलाई देखाउनु भयो जसलाई चाहिँ नि पैसाको जरुरत She थियो said that as she was praying, she saw us. त्यसैले नै जब उहाँले प्रार्थना गरिराख्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि उहाँ 4 जनालाई देख्नु भयो So she gave money to all of us, 4 of us. त्यसैले नै उहाँले चाहिँ नि 4 जनालाई नै पैसा दिनुभयो And with that money only, Amen. त्यही पैसाद्वारा चाहिँ मैले परमेश्वरलाई फेरि हाल्छु that is my testimony. Thank you. Amen. Thank you so much. त्यसैले नै उहाँले चाहिँ नि यही टेस्टिमनी So उहाँको the थियो word works. Amen. त्यसको अनि वचन काम गर्छ Amen. Amen. Thank you for sharing the testimony. I have many to say along those lines, but
Very good. Thank you for reminding to share testimony. बेसी कुरा छ तर धन्यवाद परमेश्वरलाई उहाँले त्यो Now, why do we have to take authority over the devil and say, devil, take your filthy hands out of our finances? Why do we need to do that? किन हामीले गर्नुपर्छ कि शैतान मेरो फाइनान्सबाट आफ्नो हातलाई उठा भनेर किन भन्नुपर्छ Because he is the God of this world. किनभने त्यो चाहिँ यो संसारको राजा हो Do you know he controls many systems in this world? तपाईलाई थाहा छ शैतानले यो संसारमा कति सिस्टमहरुलाई कति जग्गाहरुमा उहाँले कन्ट्रोल गर्छ He does not want money to go to the hands of givers. उहाँले त्यसले चाहन्न कि पैसा चाहिँ नि दिने मान्छेसँग पुगोस् भनेर Amen. Amen. The money is going all in the wrong place. त्यसको पैसा हरेक गलत जग्गाहरुमा जाइरहेको छ And that's how we need to call, we need to believe God for finances. त्यसको Amen. लागि हामी परमेश्वरसँग माग्नु पर्छ अझै विश्वास गर्नु पर्छ परमेश्वरसँग फाइनान्समा Hallelujah. Hallelujah. So can we join our hearts together? आउनुस् हामी आफ्नो हृदयलाई जोडौं परमेश्वरसँग We will claim this 4 lakhs. यो 4 लाखलाई हामी लिने छौं Amen. 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 And then we will say, ministering spirits, go forth and cause that money to come. त्यसको भन्ने छौ पवित्र आत्मा सेवाकाई गर्ने पवित्र आत्मा स्वर्गदूत जा अझै त्यो पैसा लिएर आइज मेरो And लागि devil, you take your filthy hands out of our अझै finances. हामी भन्ने छौ शैतान तेरो नराम्रो हातलाई त्यो फाइनान्सबाट हटा भनेर And the 4 will say, Father, thank you for causing that finances to come. त्यसको हामी भन्ने छौ धन्यवाद पिता तपाईले त्यो फाइनान्सलाई मेरो लागि तयार गर्नु Hallelujah. How many हालेलुया of you need finances in your life? कसैलाई फाइनान्स चाहिन्छ We all need. Hallelujah. Amen. There's nobody who doesn't say, yeah, we need more, extra. We need more, double. कसले पनि भन्दैन मलाई चाहिदैन भनेर कसलाई एक्स्ट्रा चाहिन्छ भने यस वी नीड मलाई चाहिन्छ अझै एक्स्ट्रा चाहिन्छ Amen. Amen. Build your faith in those areas. त्यो विश्वास आफ्नो त्यो जग्गाहरुमा बनाउनु Don't just build your faith in certain area, build your faith in finances also. खाली एउटा दुईटा कुराहरुमा हैन तर फाइनान्समा नि आफ्नो विश्वासलाई बढाउनु सुरु Amen. 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 There are some people who are very good in exercising faith for healing. कति मान्छेहरु एकदम राम्रो छ आफ्नो विश्वास चाहिँ नि चंगाईहरुमा चलाउनुको You know why? Because they've built their faith in that area for so long. किन तपाईलाई थाहा छ उनीले त्यो विश्वासलाई त्यो चंगाईमा चाहिँ नि आफ्नो विश्वासलाई कति सालबाट चलाइरहेको छ Glory to God. Come on, let's get in the business. Hallelujah. आउनुस् हामी सेवा खाइमा लाग्छौं Are you ready? Come on, let's pray together. Thank you, Father God. We come before you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Father God, we thank you. Corianta la broso prefita la bramassa tiki tili broso brogo zombrigata. Father, we just thank you, Lord. We thank you for your word. We thank you for your word. You said in your word, Father, that the silver and the gold are mine, says the Lord. I thank you, Lord, that the cattle on 1,000 hills are yours, Lord God Almighty, Lord. And Father, I thank you, Father, that the increase, whatever we need is on this earth, Father God Almighty, Lord. And so, Father, for this conference, we just thank you. We claim that 4 lakhs of money to come in the name of Jesus Christ of Nazareth. We call and we claim that those 4 lakhs to come in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. You are well able to provide exceedingly, abundantly, above all that we can ask, think, or imagine, Father God. Hallelujah. And so, Father, we just thank you. Oh, ministering spirits, go forth in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ministering spirits, go forth and cause that money to come. Cause that money to come for this conference in the name of Jesus Christ of Nazareth. Oh, hallelujah. Oh, we thank you. Thank you, ministering spirits. Oh, hallelujah. Oh, thank you, ministering spirits, that you that you minister to those who have received, for those who have received salvation. We thank you, Lord. We thank you, Rosso Bracasalamande. Thank you, Lord. Rasso Broco Sonamanda, Ikatala Mosekite, Iaraguso breaking Alabrande. Oh, Stikinila Mandai. Devil, in the name of Jesus, we command you to take your filthy hands out of our finances. In the name of Jesus Christ, you take your filthy hands out of the finances to come into this conference in the name of Jesus Christ of Nazareth. Oh, Rianta la brosi talamande, Krana mazito lo brufragasa namanda. Oh, thank you, Lord. Thank you, Father, for causing that money to come. Oh, we thank you,
Lord. Hallelujah. Oh, we rejoice. Oh, we rejoice that full access is on its way. Oh, we rejoice that money is on its way. Oh, we rejoice. We thank you, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of Jesus. Come on, church, lift up your voice. Come on, pray in tongues. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Oh, thank you. You are our provider. You are Jehovah Jireh. You are our Jehovah Ra, the Lord our shepherd. Hallelujah. You are our El Shaddai, the Almighty God, the breasted one, the sufficient one, Lord. We thank you, we thank you, we thank you, we thank you. Oh, hallelujah. Come on, I want you to rejoice that the money has come. Come on, I want you to rejoice. I want you to rejoice in faith. Come on, thank you, Lord. Come on, rejoice in faith. Oh, yes, 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 thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, hallelujah. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Lord. 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 Oh, Shekina la Blasa la Mahanda. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Resa bala masoko lo bata. Rana masite lekina la Mahanda. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, we thank you. You are a provider. Jehovah Jireh, we worship you. Oh, Jehovah Jireh, we bless you. We bless you. Korianta la brosianta la brande. Korianta la brosicata la ramasata la kina la branda. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Come on, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all that you've given to me. For all you've given to me. For all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, with a grateful heart, say that, come on. With a grateful heart, with a song of praise. With a song of praise, with an outstretched arm, with an outstretched arms, I will bless your name. I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Come on, sing that one more time, everyone. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Come on, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to say thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord.
Come on, I want you just to sing again. Thank you, Lord. Just express your thanksgiving. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for your provision in our lives. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart, with a song of praise, with a song of praise, with an outstretched arms, with an outstretched arms, I will bless your name, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, I just wanna say thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay, let's start praying. You can sit or you can stand or you can walk. तपाईं हिँड्नु सक्नुहुन्छ, तपाईं बस्नु सक्नुहुन्छ। तर म उत्साहित गर्छु तपाईलाई कि तपाईं खरा अगर हुनु सक्नुहुन्छ नि खरा हुनुहोस्। If you can stand, it's better you can stand or you can put on your knees or you can walk. तर प्रार्थना गर्नुहोस्। Let's pray. Let's pray for this. Let's pray for the heart of vision. हामी आफ्नो हृदय अझै दर्शनको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। हामी प्रार्थना गरौँ कि यो प्रोग्राम चाहिँ नि यो भिजनसँग एलाइन हुन सकोस्। जसरी हामी यो जग्गामा हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी प्रार्थना गरौँ कि परमेश्वरको दासहरूसँग पनि यो भिजन पुग्न सकोस्। Let's pray as we are praying here. Let's pray that the same vision will go to the man and woman of God. And they will also start teaching us in the same vision, that our vision will be aligned, not only with the resource person, pastors, but everybody, that our vision will be aligned. कि हाम्रो vision चाहिँ नि align हुन सकोस्। Different churches हामी हुन्छौँ त्यो दिनमा, will be having different churches, and we are believing that we will have to make a tent outside. We have to make a tent. हामी tent धरी लगाउनु पर्छ. As I was praying yesterday, I saw that God is going to bring people. उहाँले मान्छेहरूको हृदयलाई तयार गर्नु हुँदैछ. He is preparing young pastors and leaders for this conference. Let's pray. हामी प्रार्थना गरौँ. यो टेन्टहरू भर्ती हुनेछ, तर त्यो टेन्टमा जब भर्ती हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ कि पास्टर्स त्यो दिनमा चाहिँ नि हामी प्रार्थना गरौँ जति चर्चेसहरू हुन्छ सबै चर्चेसहरूको भिजन त्यो कन्फरेन्समा एलाइन हुन सकोस्. Let's pray that all those who will be joining in the conference, all those believers, all those leaders, their vision will be aligned with the conference. Lord, we come to your presence, Lord. परमेश्वर हामी तपाईको उपस्थितिमा आउँदछौँ. हामी तपाईको परमेश्वर तपाईको आशीषता हामी बोल्दछौँ. We pray for your blessing, Lord. हामी तपाईको अनुग्रहलाई बोल्दछौँ. We pray for your grace, Lord. हामी तपाईको शक्तिलाई, तपाईको anointingलाई, तपाईको अभिषेकलाई हामी बोल्दछौँ. ऐसा हामी यो जग्गामा प्रार्थना गरिरहेको छौँ. As we are praying in this place, you are working, Lord. हामी विश्वास गर्दछौँ तपाई काम गर्नुहुँदैछ. You are working in spiritual realms. आत्मिक जग्गाहरुमा तपाईले काम गर्नुहुँदैछ. हामीले नदेख्ने जग्गाहरुमा तपाईको कामला हुँदैछ. ओ रिखोरिया बाशाखरा बाबा शान्तिरिया बाबा शान्ति. हामी परमेश्वर तपाईको एलाइनलाई बोल्दछौँ. तपाईको युनिटी, तपाईको भिजन को युनिटीलाई हामी बोल्दछौँ. परमेश्वर एउटै मन, एउटै इच्छालाई हामी बोल्दछौँ. शिखोरिया बाशाखरा. Oh, hallelujah. Oh, Rabba Shaka Shande. Jesus, hallelujah. It's very easy.
It's very easy to be united. It's very easy to be united. It's very easy to be united. United हुनु, एकट्टामा हुनु एकदम easy छ, आराम छ. It's hard to have a same mind, same spirit, and same vision. And I declare in Jesus' name that we will have same mind, same spirit, same vision for this conference. Unity हुनु आराम छ. तर हामी विश्वास गर्छौँ कि के आराम छैन भन्दाखेरि एउटै इच्छा, एउटै प्राण, एउटै आत्मा, अझै एउटै सोच हुनु, अझै एउटै दर्शनलाई बोक्नु आराम छैन. हामी प्रार्थना गरौँ कि हामी आजको दिनमा डिक्लेयर गरौँ कि हामी एउटै मनको, एउटै प्राणको, एउटै आत्माको, एउटै भिजनको मानिस हुनेछौँ भनेर. शिखोरियाबा शान्दाराबा शान्ते जुन भिजन पास्टर्सहरूले क्यारी गरेको छ, let's believe or carry that vision. जो vision आज worship teamले carry गरेको छ, जो vision आज organizersले carry गरेको छ, let's carry the same vision today. शिखोरियाबा शान्ते जुन vision, the vision that pastors are carrying, leaders are carrying, deacons are carrying, let's carry the same vision for this conference, the same vision. Let's align our hearts. Let's align our hearts. Glory. Oh, oh, hallelujah. It is the will of God that we will be in same heart, same mind for His kingdom. उहाँको राज्यको लागि एउटै मन भएको मान्छेहरू परमेश्वरले खोज्नु हुँदैछ. उहाँको राज्यको लागि something is walking. We are praying, let's pray for the speakers as well. Let's pray for clarity and boldness. Let's prepare for preparation. Let's prepare for anointing. We are praying for Pastor Sonia and Pastor Lobo. Let's pray that they will have that clarity and boldness to preach. Whatever is there in their heart, let it be bold. Whatever is there in the spirit, let it be bold. That boldness, let's speak for the boldness. Let's speak for the preparation as they will be preparing. They have already started preparing. Let's pray for the preparation. Let's pray that they will have peace in their mind as they prepare these sermons. Let's pray for the anointing. Let's pray for the words. Every words that will come out from their mouth will be the words of anointing. They will not simply speak, but they will carry the anointing in their words. आज हामी प्रार्थना गर्नेछौँ कि उहाँ एउटा साहसी हुन सकोस्. परमेश्वरको दासहरू जो आउनुहुनेछ उहाँ साहसी साथ अझै क्लियरिटीमा वचन दिनको लागि उहाँले केही कुरा आफ्नो हृदयमा नराख्नु सकोस्. सबै कुरा जो पवित्र आत्माले उनीलाई प्रार्थना गर्नु दिएको छ सबै कुरा साहसी साथ उहाँले राख्नु सकोस्. केही कुरा उहाँले आफ्नो हृदयबाट वापस मोलेर जानु सकोस्. Let not they take anything back what they have in their heart. Let them pour everything that the Lord has given them. Every single thing. Let's empty ourselves. Let's prepare. Let's prepare. Sermon को लागि परमेश्वरको दासहरूले जस्तो sermon तयार गर्नु हुँदैछ. उहाँको प्रिपरेसन को लागि तयारीको लागि प्रार्थना गरौँ. उहाँको शान्तिको लागि प्रार्थना गरौँ. परिवारमा शान्ति, फ्यामिलीमा शान्ति, मण्डलीमा शान्ति, चर्चमा शान्ति, उहाँको सोचमा शान्ति. कि उनको प्रिपरेसन
असल तरिकामा हुन सकोस्. Let's pray for anointing. उहाँको वचनमा केवल वचन हैन तर anointing क्यारी गर्नु हुन सकेको होस्. Let them carry the anointing in their words. Not simply speaking, but anointed word. Glory, 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 glory. परमेश्वर हामी तपाईको लाइफ तपाईको बोल्डनेसलाई बोल्दछौँ तपाईको साहसलाई बोल्दछौँ. We speak for your boldness. We speak for your clarity, Lord. As they will prepare, Lord, we pray for Pastor Sonia, Pastor Lord. हामी तपाईको anointingलाई बोल्दछौँ तपाईको अभिषेकलाई बोल्दछौँ. शिखोरिया बशका glory, 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 glory. Shara baba 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 shande. Oh, Korea bashaka baba 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 baba. Shanda bashande. परमेश्वर हामी तपाईको अगाडि आउँदछौँ. हामी तपाईको शक्तिलाई बोल्दछौँ. हामी परमेश्वर तपाईको साहसीलाई बोल्दछौँ. We pray for your boldness, Lord. हामी तपाईको anointingलाई बोल्दछौँ. जो anointing परमेश्वरता आज परमेश्वरता तपाईले उहाँहरुको जीवनमा तपाईले खनाउनुहुन्छ. आज त्यो anointingलाई हामी बोल्दछौँ. जसरी आजको दिनमा they will be preparing. We believe they have already started preparing, Lord. And the preparationमा हामी तपाईको अभिषेकमा बोल्दछौँ. हामी तपाईको anointingलाई बोल्दछौँ. तपाईको reviving spiritलाई बोल्दछौँ. आज त्यो दिनमा परमेश्वरता every dead leaders, every dead believers will be revived in the name of the Lord. हरेक मरेको विश्वासीहरू मरेको लिडर्सहरू परमेश्वरको आगोले उहाँहरू फेरि पनि जागृत हुनेछ. तपाईको अभिषेकलाई बोल्दछौँ. तपाईँको heavy anointingलाई बोल्दछौँ. शखरा बाबा. Glory, 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 glory. Let's pray for logistic and operations. Let's pray for travel safeties as they will be traveling. Let's pray for technical departments like audio, virtual department, camera team, media ministries, sound systems. Pray for lightings and everything. Let's also pray for safeties of staffs, of pastors, believers, and let's pray for traffics. Traffic or clear traffic, that everybody will reach that place with time. Let's pray for venue and food. Let's pray for the venue and food. Fooding and venue. Traveling safety. Permission to हामी तपाईको अगाडि आउँदछौँ. Glory, 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 glory. Permission to हामी तपाईको traveling safety लाई बोल्दछौँ. Oh, we pray for your traveling safeties. We pray for all the leaders, pastors, Lord, that they will reach their places safe, Lord. I break all the schemes of the devil. हर एक शैतान को योजना होला, all the plans of the devil, in Jesus' mighty name. हर एक अनुग्रहलाई, I pray for your mercy, I pray for your grace, for your protection, Lord. तपाईँको स्वर्गदूतको पहरा हामी बोल्दछौँ. The protection of your holy, the protection of your angels, Lord. Technical department ma तपाईको अगाडि लिएर आउँदछौँ. हरेक माइक्रोफोन्सहरूलाई, हरेक sound systems, every sound systems, every microphones, every media team, media ministry, cameras, lightings, everything, Lord. We have already claimed
the finance, Lord. And we believe that we are going to get the best sound system. We declare that we are going to get the best sound system. We are going to get the best lighting. We are going to get the best camera person. We are going to get the best camera. We are going to get the best lighting. We declare, हामी डिक्लेयर गर्दछौँ कि हामीले सबैभन्दा असल साउन्ड सिस्टमलाई पाउँदैछौँ, सबैभन्दा असल venue अझै परमेश्वरका. Let's pray for venue and food. Let's pray for the attendants, all the people who will be joining in the conference. Jati conference ma aundecha. Let's pray for this, and I'll be giving this time to the worship team and we'll worship. हामी यो किनका प्रार्थना गरेर हामी अन्त गर्नेछौँ, त्यसको हामी worship टिमलाई यो समय दिनेछौँ, हामी आराधना गर्नेछौँ त्यसको अगाडि. Let's pray for fast time. Fast time जो आउनेछ, उनीहरू जब फर्स्ट टाइम त्यो कन्फरेन्समा आउनेछ, let them not feel alone. Let them feel that they are around somebody. And also let's pray for young leaders and pastors. I felt this thing in my spirit. As I was praying just now, I felt in my spirit that I really need to pray for young pastors and leaders, as a lot of young pastors are being prepared in Shillong and in Meghalaya. And I believe not only here, but I've seen in different states, young pastors and leaders are being prepared. And let's pray. हामी प्रार्थना गरौँ कि जवान पास्टर्सहरू, जवान लिडर्सहरू तयार हुँदैछ. अझ उनीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ कि जब उनीहरू यो कन्फरेन्समा आउँछ, उनीहरू इम्पावर्ड हुन सकोस्, उनीहरूले पवित्र आत्माको शक्ति र वचनलाई पाएर हिँड्ने हुन सकोस्. And also let's pray for different churches who will be joining us. There are different churches. Let's pray for those churches also, that they will receive both the word and spirit, not only the spirit, but also the word, not only the word, but also the spirit. Let them carry both of them with them. So let's pray. Let's pray. We know there are different churches, so let's pray for them also. Let's pray for fasters who will be attending for the first time. पहिलो दफा जो आउँछ सेवाकाईमा, उनीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ, so that they will not feel alone, कि उनीहरू एक्ला आफैलाई फिल नहुन सकोस्, उनीहरू चाहिँ केही न केही पाएर जानु सकोस्, उनीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ. And then we'll pray for young pastors, जवान लिडर्सहरूको लागि हामी प्रार्थना गरौँ भने कि उनीहरू चाहिँ नि एउटा आगो लिएर, एउटा इम्पावरमेन्ट लिएर, एउटा एनोइन्टिङ लिएर, वचनको ज्ञान र बुद्धि लिएर उनीहरू जान सकोस्. यहाँ वचनले भनेको छ कि मेरो मानिसहरू ज्ञानको कमीले मरेको छ. Let's pray कि उहाँ ज्ञान र बुद्धिले हिँडेको मान्छे हुन सकोस्, परमेश्वरको दास र दासी हुन सकोस्. प्रार्थना गरौँ. आउनुहोस्. Glory, 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 glory. Hallelujah. परमेश्वर पिता, हामी तपाईको अगाडि आउँदछौँ. We come to your presence, Lord. And Lord, we are praying for some. I want to pray for some new people will be joining us. There will be a lot of people, and we are receiving that thing, Lord. We are receiving it, Lord. There will be a lot of new
they will come. They won't be alone, Lord. That they will be filled by your power. They will be empowered for your kingdom. That Lord, you will be speaking to them to do something for your kingdom, Lord. परमेश्वर त हामी त्यो फर्स्ट टाइमरहरु जो फर्स्ट टाइम आउँछ पहिलो दफा त्यो कन्फरेन्समा आउनेहरुलाई हामी तपाईको अभिषेकलाई बोल्दछौं कि उनीहरु चाहिँ नि एउटा शक्ति लिएर हिँड्न सकोस्, उनीहरुले त्यो शक्तिलाई पाउन सकोस् अनि त्यो शक्तिले उनीहरुलाई ढकल्न सकोस् परमेश्वरको राज्यको लागि, उनीहरुलाई त्यो शक्तिले ढकल्न सकोस्, त्यो वचनले उनीहरुलाई शक्ति empowerment दिन सकोस्। ओ रिखोरिया बाशान्डे, that your spirit will start